Om Swastiastu, mewali malih sareng ngurahiri channel. Inggih punika wantah channel pendidikan. Ring channel puniki medaging bahasa aksara sastra dan budaya Bali. Ring rainane sane mangkin puniki jagi ketlatarang indek krune basa Bali. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata bahasa Bali. Krune basa Bali. Ring rainane sane mangkin jagi ketlatarang indek krune basa Bali. Krune inggih punika wantah pupulaning aksara swara utawi aksara wianjana sane ngawetuang arti. Sane mangkin titiang tlatarang bahan krune basa Bali punika kakepah dados kalih inggih punika krune basa Bali nganutin wewangsanyane utawi kedudukannya. Sane kaping kalih krune basa Bali nganutin wangunyane. Sane pertama bahan krune basa Bali nganutin wewangsanyane utawi kedudukannya dalam bahasa Indonesia. Sane pertama wenten krune aran atau kata benda. Krune aran ring bahasa Indonesia kebaos kata benda. Krune aran kepalih dados kalih inggih punika krune aran skala lan niskala. Iriki krune aran skala imbane utawi contonyane meja, bangku, kursi, jendela, miwah sane lianan. Penadosne krune aran skala nika wantah krune sane nyihnayang sane wenten tur presida cingakin. Nika krune aran skala. Krune aran niskala. Nah niki krune aran niskala niki sane nenten kecingakin. Minakadi contonyane angin, swarga, swara, betara, dewa, idep, titara, miwah sane lianan. Nika sampun nyihnayang contonyane wantah krune aran niskala utawi krune sane nyihnayang nenten ngenah enten nggih utawi yang tidak tampak enten. Kelanjutan malih utawi kelanturang malih sane kaping kalih iriki wenten krune kriya atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Krune kriya ring bahasa Indonesia kebaos taler kata kerja sekadi atur tiang iwau. Krune kriya kepalih dados duang soroh. Inggih punika krune kriya lumaksana utawi kata kerja aktif lan krune kriya linaksana utawi kata kerja pasif. Nah, riki duwe ceciren krune kriya lumaksana nika ketanyane boleh seselan lan ceciren krune kriya linaksana ketanyane boleh seselan in pengateran ka lan pengiring a. Nah niki yang unggahan ngriki contohnya nggih. Krune kriya lumaksana kata kerja aktif. Nah niki aktif sekadi wau ketlatarang boleh seselan Iki wenten contone utawi mbanyane jumujug. Jujug nggih. Krune napa lingkane jujug. Sumaur utawi sumahur. Krune lingkanyane wantah saur nggih. Mesauran kenten. Umatur utawi atur. Nah niki seselan boleh nyampat melaib ngoreng nyam miwasan elianan. Niki kelanturan krune kriya linaksana utawi kata kerja pasif.
Nah, ini contohnya nih wantah tinandur ke Tanjung, ke Tebek, ke Goreng, miwah sane lianan. Kan turang malih sane kaping 3. Ring pahan krune basa Bali nganutin wangsannya nih. Inggih punika mawaste krune kahanan atau kata keadaan. Krune kahanan ke baos kata keadaan. Krune kahanan sane ketah umpami yang tiang riki wenten panas dingin gede jenik tua bajang mokoh berag endep miwah sane lianan riki. Berarti keadaannya pun api, kahanan ragane pun api. Napi ke tegeh, napi ke endep. Nah, manusia ni ke riki kecinanya nggih keadaan. Kahanan manusia atau keadaan si manusia itu bagaimana kinten? Atau keadaan alam. Sane keempat, nah niki sane kaping 4. Wenten krune wilangan. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kata bilangan. Krune wilangan ring Bali kepalih dados kalih soroh inggih punika krune wilangan wit-witan lan undagan. Nah niki nggih mangdel tinglas niki sampun tiang unggahang contohnya nih. Krune wilangan wit-witan malih kepah dados tigang soroh inggih punika. Ka pertama wit-witan sane mebungkulan. Nah, tapi wonten mebungkulan. Niki keteane riki wonten 1 2 3 4 5 mewah lanturnya nih. Kaping kalih krune wit-witan sane merupa pahan atau bagian dalam bahasa Indonesia nih nggih. Riki sane ka pertama wonten contohnya nih atenge, asiba, teluan utawi nelon, apah 4. Nah, ngempatin wonten yen wonten anak apa adane di Tegalan niku nggih, nyakap niku pasti wonten nelon, ngempatin, miwah sane lianan kinten nggih. Sane kaping 3 wonten sane merupa takehan utawi takaran. Nah, yen alit-alite utawi semeton idodane ngajeng niku wonten asopan, niku ngangge takaran. Terusnya takehan nggih, aceng, alingseh, apecek, akilo, miwah sane lianan taler. Iriki pahan kaping kalih saking krune wilangan wantah merupa undagan utawi tingkatan. Nah niki yen ning tiang piar sayang kinten taler idodane ring video niki sasih nggih. Sasih kase karo ketiga kapat kelima keenem miwah selanturnya nih kinten. Bahan kruna basa Bali nganutin wewangsannya nih sane kaping 5 wantah kruna pengentos utawi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Nah, riki kruna pengentos niki kepalih dados tigang soroh malih inggih punika kapertama kruna pengentos jatme kapertama. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama nggih kinten kesengguh. Niki contohnya utawi imbannya nih titiang, tiang, cang, dewe, rage, irage. Nah, niki contoh nih nggih. Sane kaping kalih kruna pengentos jatme kaping kalih utawi kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia. Contohnya nih ragane, jerone, cai, nyai, sokor iratu, dan wasane lianan kinten nggih. Dados malih selehin utawi rerehin contoh lianan ring wonten video puniki. Bahan kaping 3. Nah niki kruna pengentos jatme kaping 3 utawi kata ganti orang ketiga. Contohnya utawi imbannya nih ipun, ide, dani, miwah sane lianan. Nah, kruna pengentos puniki utawi kata ganti yen kesenggo ring bahasa Indonesia kangen ditatkalaning irage mereraosan. Nggih dados jatme kekude irage niki nggih ngeraosang sire. Nah niku biasane niki manggih ritatkalaning wonten pidarte, dharma wacana, miwah sane lianan kinten nggih.
Kaping 6 pahane niki pahan saking kruna basa Bali nganuten wangsanyane kruna pengarep utawi kata depan. Upami niki di ka i ring wasane lianan. Nah, yen contoh tiang ring napi wastane ring lengkare utawi dalam kalimat dipeken imeme mebelanja. Nah nike contohnya. Nanggen kruna pengarep di utawi kata depan di. Ini ke lan orang mungkin pahan kaping pitu kruna penyambung utawi kata sambung dalam bahasa Indonesia iki kepalih dados kalih soroh nggih kepada dados kalih soroh inggih punika kruna penyambung sampun janten. Nah niki sampun janten contoh utawi imbanyane sawireh sakewale yadiapin tur nanging. Nah niki sampun mejanten nggih niki yen bakte tiang ke lengkare. Nah niki ke lengkare utawi ke dalam kalimat contohnya nih dan nggih niki nganggen kruna sakewale. Nah, iya bagus sakewale lengit. Nah niki janten ampun rika sampun janten iya bagus nanging lengit kinten. Bahan kaping kalih kruna penyambung dereng janten. Nah niki wenten contone kacrite winursite warnanen kancit miwah sanelianan kinten. Inggih mangken kelanturang pahan sane kaping kutus mriki wenten kruna pidarte utawi kata keterangan. Nah niki kata keterangan punika kekepah utawi keparang utawi dibagi menjadi dua jenis nggih. Kalih soroh inggih punika kapertama riki wenten pidarte indik genah. Nah upami riki contohang tiang di warung di Tegal ring alase bedaje bedelot bedangin miwah sanelianan nggih nike sampun pidarte indik genah ring dije irage megenah enten nggih. Sane kaping kalih iriki pidarte indik dauh. Nah dauh niki adalah bahasa Indonesia hari gitu. Abulan. Nah mungkin niku hitungane gitu nggih. Ketekane abulan ituni semengan atiban. Nah yen kentenang tiang ke bahasa Indonesia wenten aminggu wenten awarse kenten. Nah niku contoh-contoh ring kruna pidarte indik dauh. Makin kelanturang malih pahan kruna basa Bali nganutin wewangsanyane sane kaping sieu wenten kruna petaket nggih. Peteket utawi kata sandang. Nah niki kata sandang niki utawi kruna peteket wenten nyanang wastan jatme. Nah niki ning timbayang tiang ring bahasa Indonesia niku identitas nggih. Nyanang niku loh napi muani gitu nggih. I pasti niku nak muani biasane. Ni enten daler. Yen gede niki biasanya nak loh enten masih gede nggih enten. Loh gede anu enten wastane misalnya. Enten wasane lianan sane kaping kalih mau tame. Nah niki peteket niki sane nayang mau tame sang nggih. Sang sire kesengguh. Riki kruna peteket sane kaping 3 wenten suci. Nih nayang suci ni kedang nggih. Sane kaping 4 niskala yang widi niki medue kenten nayang niskala niku pun yang widi kenten. Nah riki wenten malih
suci niskala. Nah, niki anggen nyih nayang dang hyang kinten. Kelanturang malih utama niskala. Nah, utama niskala riki sane kangge nyih nayang sang hyang. Nah niki contoh ring pedeket nggih. Kelanturang sane kaping dase kruna pituduh utawi kata seruan utawi kata seru dalam bahasa Indonesia. Kruna pituduh keparang dados kalih inggih punika kruna pituduh sane merupa tetuladan lan nyinayang rasa. Nah minangkadi riki sanika pertama marupa tetuladan soranipun bur, dug, dar, blar, pur miwah sane lianan. Nah niki tetuladan. Sane kaping kalih riki merupa nyih nayang rasa. Nah rasa niki ring pengerasan dewek iraga nggih. Oke, misal minangka tiang-tiang dadak kalane ngrasa nang sakit kinten. Aduh kinten raos e. Nah niki wonten contone doh beh dewa ratu. Nah miwah sane lianan rika sampun ketinayang nggih ring video. Kelanturang sane kaping 11 kruna basa Bali nganutin wewangsan nyane. Wantah kruna penegas. Nah, penegas utawi kata penegas dalam bahasa Indonesia. Kruna sane rumasuk penegas lengkare imban nyane utawi contoh nyane. Nah niki sih, je, ye, ko, dogen, gen miwah sane lianan. Nah niki dadosne yen yang timbayang ring bahasa Indonesia dadosne ditegaskan, lebih ditegaskan. Enten nggih. Amonto dogen. Nah nika contoh lengkarane amonto dogen rika sampun wonten kruna dogen gitu. Inggih mangken kelanturang ring pahan kruna basa Bali sane kaping kalih. Inggih punika kruna basa Bali nganutin wangun nyane. Manut ring wangun nyane kruna basa Bali kekepah dados limang soroh luwir nyane. Sane pertama wonten kruna lingga. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata dasar. Kruna lingga punika watak kruna sane durung polih wewehan. Inggian pengater, pengiring, miwah seselan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan awalan, akhiran atau seselan nggih. Nah nika contoh tiang riki jalan nika sampun enten polih wewehan nggih. Jalan, jagur, laib, tulung, tresna, miwah sane lianan. Sane kaping kalih wonten kruna tiron. Kruna tiron inggih punika kruna sane sampun polih wewehan. Nah rika kruna lingga dereng polih wewehan. Kruna tiron nika wantah sampun polih wewehan inggih punika kadi pengater, pengiring, miwah seselan. Nah niki yen yang pengater wonten a. Ma, su, ka, pa, pati, pari, maka, miwah sane lianan. Nah niki contoh kruna. Yen kruna linggane ukun, kedagian pengater a dadosne a ukun. Sekadi sane kaping kalih, sekadi contoh kruna lingga jalan. Niki kedagingin pengater ma dadosne mau jalan. Jagur kedagingin pengater ka dadosne ke jagur kinten nggih. Kelanturang niki wonten pengiring. Nah, pengiring niki tongosne di dori nggih. Yen pengater niku tongosne di arep utawi di muka. Yen pengiring niki di belakang enten basa goreng bahasa Indonesia. Contone riki wonten alape. Alape. Nah niki yen tiang latarang malih pengiring niki
wenten sane mesuare legene sekadi pengiring A niki nenten ya A kebaca. Rika wenten contoh pertama wenten alapa wenten nggih. Alapa yen ning kewacen utawi kaucapan niku alape. Nah, niku kruna linganyane wantah alap. Niki minap alap niki ngalap kenten wenten yen ning dagingin pengater nani nggih ngalap dados. Lanturang malih sane kaping 3 wenten seselan. Nah niki. Seselan niki kenahne wantah ring tengah-tengahing krune. Jening contohang tiang utawi imbayang tiang riki wenten sinurat. Nah, sinurat nike wantah boleh seselan in krune linganyane surat. Nah, niki seselan niki wonten in er. Kita sampun kecinayang contoh sinurat, sumahur, telapak, gerigi dan nggih. Mungkin kelanturang malih. Ring pahan kruna basa Bali nganuten wangunyane sane kaping 3. Sane muaste kruna polah. Nah, iki rasan cingaken kruna polah inggih punika kruna sane sampun boleh pengater anu suara. Nah, niki ning anu suara punika wantah pahane nyemenenge enten nggih. Nah, contohnya riki kruna linganyane sampat boleh pengater anu suara dados nyampat sinduk nyinduk pancing mancing tulis nulis dan nggih mewah lantur nyane rike sampun kecinayang ring video. Kelanturang malih sane kaping 4 kruna basa Bali nganutin wangun nyane wantah kruna duwi lingga. Nah iki kruna duwi lingga iki akeh nggih kentene pahane nanging sedereng niket yang telatarang dulu dumun kruna duwi lingga wantah kruna lingga sane ke kaping kalihang tur sampun maduwe arti dan nggih. Kruna duwi lingga nika kekepah dados limang soroh. Niki limang soroh bahan ring kruna duwi lingga. Kapertama wenten kruna duwi samelingga. Inggih punika kruna lingga sane kaucap ping kalih. Contone gede-gede, mokoh-mokoh, cenik-cenik, tegah-tegah. Tapi malih ane kentene dawa-dawa kenten nggih. Kaping kalih triki bahan ring kruna duwi lingga wenten kruna duwi samatra lingga. Inggih punika kruna lingga sane kaucap ping kalih nanging ucapan utawi kecap nyane sane kaping kalih mewah utawi mau ubah kenten nggih. Nanging maduwe arti asiki kita gitu tundak tundik delak delik dengak dengok mewah lantur nyane rika nggih. Sane kaping 3 bahannyane kruna duwi maya lingga. Inggih punika kruna lingga sane kaucap apisan nenten presida ngotoh arti nanging yening kaucap ping kalih wau presida maderbe arti. Nggih niki contone. Kupu-kupu kapu-kapu kunang-kunang ogoh-ogoh. Yang latarang akide kruna duwi maya lingga punika nggih yening kaucapan apisan niku ten maduwe arti. Kekaping kalihang wau maduwe arti. Kadi sane tiyang ngambil asiki kruna pinaka contoh niku ogoh-ogoh. Yening sampun kaucap ogoh nenten maduwe arti. Yening kekaping kalihang wau maduwe arti ogoh-ogoh kenten nggih. Sane kaping 4 kruna duwi purwalingga. Inggih punika kruna lingga sane kecapi ring ajeng kekaping kalihang. Nah, dadosne ring ajeng niku di depan nggih. Contohnya pertama wenten sesate, sesari, sesajen,
dedalu miwah sane lianan. Nah iki pahan sane penguntat utawi kaping 5 wonten kruna dwi wasana lingga. Inggih punika kruna lingga sane kecapi ring ungkur ke kaping kalihang tur kedulurin antuk pengader pake. Contone iki pake tel-tel, pake nyit-nyit, pake cor-cor, pake cos-cos keten miwah sane lianan nggih. Menika pahan ring kruna dwi lingga. Keten daler tiang riki uningan ring video sane jagi rauh titiang telatarang malih sejangkep nyani indik kruna dwi lingga malih nggih. Dadosne antosan lumun iki kantun kekaryanin indik kruna dwi lingga sejangkep nyani. Dan inggih mangken kelanturang malih pahan kruna basa Bali nganuten wangun nyani sane kaping 5 sane muaste kruna satme utawi ring basa Indonesia kasengguh kata majemuk utawi kruna dwi bina eka sruti. Inggih punika angkepan kalih kruna sane ngutuang arti asiki. Dadosne niki kalih kruna nanging duwe arti asiki elingan nika. Kruna satme kepalih dados kalih soroh luwih nyane. Kruna satme sepepadan, nggih. Sepadan utawi sepepadan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan setara. Kruna satme nyihnayang metung kalikan. Nah niki nggih. Contone meduwe arti asiki meme bape marti tapi wacana nika rarame. Cerik kelih loh muani tegah endep lem putih matah lebeng miwas lantur nyane. Irike wantah contoh kruna satme sepepadan nyihnayang metung kalikan. Kruna satme ngerasa ngarti. Nah, contohnya riki wonten joh sawat, selem denges, peteng dedet, nyunyur manis, langsing lanjar, miwas lantur nyane nggih. Niki kruna satme ngerasa ngarti. Nah niki pahan ring kruna satme sane kaping kalih wantah kruna satme tan sapepadan tak setara ring bahasa Indonesia. Contoh pertama wonten biu batu, biu kayu, biu gedang miwah biu sane lianan. Wonten tieng ampel, kesile sawi, jebo garum, katik cengkeh, papah biu, nyoh gading miwah sane lianan. Niku tan sapepadan dadosne tak setara kinten nggih. Nenten nyihnayang ati malih ngerasa ngati kinten nggih. Sampun suksema sampun nyarengin video puniki dur ampura ping banget. Kenten dalar titiang nunas majang ring idedane samne sampur miar sayang. Komen, like, lan subscribe channel puniki. Kenten dalar tiang nunas tanda lonceng nika mangde video selantur nyane preside kecingakin malih. Titiang puputang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.